pun nyambut damel pinaringan rezeki ingkang kathah halal barokah fid dini wad dunya ilal akhirah. Pramila monggo kita jurung kanthi biyantu paduka kula sapanjenengan sedaya ingkang wilujeng mugi sedaya menapa ing dados niat lan hajatipun Pak Lurah, Pak Wadalah, para warga masyarakat sedaya tansah purpaning kabul dening Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sayyidatina syafi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi nama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqu nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqatil wa mikati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al min hadzal qaryah boqata min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahlil khair wa ahlil dhair, min ahlil ibadah, min ahli sa'adah, min ahlil akhlaqul karimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Iki lho kawas kene. Yes. Nuwun dumateng para rawuh sedherek matur suwun atas rawuhipun katuran samangke ngantos mangke dalu rawuh melih ningali seni budaya ketoprak ngoten nggih Pak nggih Bu. Kula atur sekutur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kabul kajate.
Terus nuwun dumateng khusus warga masyarakat Dusun Bokerto, bapak-bapak kula aturi satset nata kursi langsung dinggirke. Penontone kersane lesian mawon. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Matur suwun mawon. Monggo dumateng bapak-bapak kula aturi ngringkesi kursi satset kersane penontone korsine minggir sedaya penontone kersane lesehan matur suwun. Kaya dening ana kawigaten